Poštovani gledaoci, dobro veče i pozdrav još jednom iz našeg studija. Petak je rezervisan za vaša pitanja, za moje odgovore i ja ću se truditi danas da što se kaže, budem efikasan. Počeo bih sa jednom aktuelnom temom koja nas je juče možda malo iznenadila, neke jeste, neke nije, a to je, pokušat ću da vam prenesem utiske iz državnog parlamenta gdje smo trebali da raspravljamo o dvije, da tako kažem, važne tačke između ostalih, a to je bilo ponovno glasanje oko sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata i druga važna tačka je bila na dnevnom redu razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića. I taman kad smo mislili da treba da se okupimo nakon dužeg vremena da bi vlada objasnila kako sporazum ide dalje i najveće investicije u istoriji Crne Gore, ispalo je da se raspala parlamentarna većina i da je značajnije od bilo kojih potencijalnih tih imaginarnih njihovih investicija važnija fotelja jednog čovjeka ili fotelja ljudi u parlamentarnoj većini. Nismo uspjeli da dođemo do glasanja. Zašto? Zato što se šuškalo, da li je tačno ili ne, apsolutno mi nije ni zanimljivo, da nekoliko poslanika parlamentarne većine ne želi više da podržava predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića. Eto, možda je nekome stvarno palo na pamet da ih zagrljaj DF-a vodi u totalnu propast, možda neko može da vidi ono što svako vidi, ali lično mislim da će opet da preovlada ta glad i to glođenje tkiva Crne Gore, državnog tkiva Crne Gore i da će se pomiriti na način što će neko ko možda je sada neposlušan dobiti neku funkciju, dobiti neko obećanje ili će neko instalirati neke svoje nove ljude po dubini. I to vam je parlamentarna većina danas. Toliko priče o razvoju, o tome da treba da se desi nešto istorijski, nešto veliko, svelo se na to da li će neko da podrži jednog čovjeka ili više njih, a kad je riječ konkretno o sporazumu, šta reći? Ja lično očekujem da će ovi neodgovorni ljudi iz parlamentarne većine ponovo glasati isto, uprkos svim upozorenjima, sada i jasnim upozorenjima koji su došla iz Evropske unije i da će nekako morati ono što su obećali, pa rekao bih možda i u koruptivnim aktivnostima da opravdaju. Jer samo ljudi koji su ucijenjeni mogu na ovaj način da se ponašaju nakon svih argumenata koji su dobili za sporazum. Međutim, kako biva u životu, što bi se reklo, a ima puno istine u tome, jedan poziv mijenja sve i jedna kampanja koja je bila po meni dobro vođena od strane svih ljudi koji žele dobro Crnoj Gori i jedan razgovor koji se između ostalog, možda ne jedini, ali obavio i sa potencijalnim investitorom koga je promovisala vlada Crne Gore, mislim da je stvorilo uslove da se zaštiti velika plaža, makar od ovog udara koji je sada bio, a da ćemo sa istim žarom nastaviti da branimo i sve druge lokalitete širom naše države. Naša država nije na rasprodaji, naša država nije na prodaju, mi ne želimo da budemo narod bez zemlje, želimo da imamo investicije, ali koje su održive, koje su bazirane na strani zakona, koje su u skladu sa Ustavom i u skladu sa interesom građana Crne Gore. Bilo kakvi drugi marifetluci, bilo kakve druge prevare, netransparentnosti ili laži koje dolaze iz vlade Crne Gore bit će podjednako tretirane kao što je bio tretiran onaj prvi udarac kada su se objelodanili i one skica koju sam objavio vezano za veliku plažu i kada je počela velika, da tako kažem, prašina da se diže oko sporazuma između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mislim da je vlada napravila štetu sebi, mislim da je napravila štetu ugledi države, mislim lično da je napravila štetu i ugledu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji mnogo pokušavaju da diplomatiju podignu na jedan zaista visok nivo u svijetu i da rješavaju neka pitanja koja su goruća za međunarodne odnose generalno, ali u svakom slučaju neka vide sa kim su tikve sadili i bojim se da isto kao što juče nisu mogli da sprovedu sjednicu u djelo, da će svaka aktivnost koja je ovako naopaka doživjeti istu sudbinu. Jednostavno ne možete na prevarama i na
nezakonitim radnjama da gradite nešto emancipatorski i nešto dobro. Crnoj Gori treba drugačiji koncept, Crnoj Gori treba jačanje građanskog bića, Crnoj Gori ne trebaju političari koji su neozbiljni, bez vizije, koji su spremni na sve što je kompatibilno sa njihovim ličnim interesom, a nisu spremni da podnesu žrtvu za nešto što je javni interes i zbog toga se ja nadam i vjerujem da ćemo ovakve scene raspada ili potencijalnih problema u vladajućoj većini gledati sve više i u buduće. Platit će sve to na kraju građani i turizmom i zaduženjem i drugim faktorima koji sad dolaze, drugim računima koji će doći na naplatu ako već nisu došli, i stanjem u elektroprivredi i stanjem sa termoelektranom Pljevlja i mnogim drugim stvarima koji se tiču i korupcije i organizovanog kriminala, ali samo uvijek imajte na umu da je vlast refleksija društva. Možda zvuči nekorektno prema vama koji ste možda i podržali ovu parlamentarnu većinu i imali nade u njih, što je potpuno legitimno, ok, i demokratski, ali svaka vlast je refleksija društva. Nama treba drugačija refleksija. Mi treba da budemo drugačiji i onda će vjerovatno i vlast biti drugačija, odgovornija i bolja. Druga tema koju ću kratko prokomentarisati jeste borba za ekološku državu. Dakle, URA je partija koja je u porodici zelenih partija Evrope i mi smo presrećni što smo imali priliku da u ovim danima ugostimo Tomasa Vajsa, predsjednika POSPA, predsjednika zajedničkog odbora parlamenta, Evropskog parlamenta i parlamenta Crne Gore, i oni i dalje u Crnoj Gori, bit će i par narednih dana. Trenutno je gost kod mene u Ulcinju, ali obišao je dosta lokaliteta širom Crne Gore. I tokom ovih rasprava čule su se, tokom naših sastanaka i tako dalje, i sa kolegama i sa ljudima iz NVO sektora, čule su se brojne boljke vezano za ekološku državu, za stvari koje se tiču rada i prethodnih vlada i ove vlade i tako dalje. Ja želim samo zbog javnosti da kažem nekoliko činjenica. Kad me neko pita, pa dobro, što ste vi uradili kao zelena partija za ekološku Crnu Goru? Evo, ja ću da kažem nekoliko stvari koje su za mene zaista velike, a lično mislim da za svakog racionalnog čovjeka jesu. Prvo, mi smo donijeli moratorijum o zabrani gradnje mini hidroelektrana. Drugo, mi smo vratili Solanu 15 miliona kvadratnih metara u državno vlasništvo. Tim potezom Crna Gora je dobila 200 miliona eura. Samo jednim potezom. Treće, mi smo prva jedina vlada koja je imala odlučnu akciju protiv nelegalne eksploatacije šljunka. Imali smo veliku akciju rušenja nelegalnih objekata za eksploataciju na obalama rijeke Morače i spasili smo vodoizvorište Bolje Sestre, koje sada ima mnogo veću snagu u isporuci vode Crnogorskom primorju. Na taj način smo spasili i crnogorsku turističku privredu, jer ne daj Bože da nam se desilo da 2022. ili 2023. nemamo vode na Crnogorsko primorje. Četvrto, mi smo krenuli u odlučnu borbu za sprečavanje nelegalne eksploatacije šuma. I u tom trenutku, po mom sudu, bila je najznačajnija, kulminirala je borba protiv nelegalne eksploatacije šuma. I pored toga, spremao se zakon o zabrani plastičnih kesa, spremali su se još za određene mikrolokalitete i lokalitete malo većeg značaja, stvari koje se tiču deponija, i sve se to uradilo u 1,5 dana, od kojih je tehnički mandat bio dominantan. Nakon ovoga imamo 1,5 dana, ja ne mogu da se sjetim jedne stvari koju su uradili za ekološku Crnu Goru. Stvar koja me posebno, da tako kažem, koju želim da naglasim, iako neću naravno pominjati imena, je komentar jednog aktiviste koji je i politički i NVO aktivista, ali nije važno, sve je legitimno, vezano za Komarnicu. Izabran sam za premijera u petak, 28. aprila 2022. godine. U subotu 29. aprila sam bio na Komarnici, zajedno sa svojom koleginicom Anom Novaković-Đurović. I sa Komarnice taj vikend u subotu poručio da dok bude ove vlade neće se graditi Komarnica. I nije korektno, nije pošteno. Možete da izvrćete, možete da pričate kao i mnogi drugi političari što pričaju manipulacije i stvari koje nisu tačne i za mene lično ili za moje kolege. Možete, to ne može nikome da se obrani. Crna Gora je u ovoj situaciji zato što ljudi ne pričaju istinu.
Između ostalog, sve što nam se dešava u društvu je zbog toga što ljudi ne vole ili ne pričaju istinu. I nijedna aktivnost nije preduzeta vezano za Komarnicu. Kad pričate o Elektroprivredi Crne Gore, Elektroprivreda Crne Gore kao državno preduzeće ima pravo da radi svoje analize vezano za poslovanje sa bilo koji lokalitet. Ali to ne znači da nešto će se neđe graditi. Svako ima pravo da ima svoje zamisli, da ima svoju analizu, da iznese svoju, ali to ne znači da će se nešto neđe graditi. Jer je država ta koja u posljednjem daje riječ da li nešto želi na određenom lokalitetu ili ne želi. I mislim da je to jedini korektan pristup. Sve ostalo, sitno politikanstvo i pokušaj da se neke lične frustracije liječe preko leđa ljudi koji su se založili i uradili po meni istorijske stvari. Neko će drugčije da ih percipira, ja nemam ništa protiv. Samo recite što su uradili u prošli godinu i po dana. Slobodno uporedite. Ja cijelo vrijeme govorim, kad pričamo o 43. vlasti, samo uporedite. Nikakav problem nema. Imamo li sad borbu protiv nelegalne eksploatacije šljunka? Skoro da je nemamo. Imamo li sad borbu protiv nelegalne eksploatacije šuma? Skoro da je nemamo. Imamo li bilo koju veću stvar koju smo uradili vezano za odbranu nekog lokaliteta? Što se radilo za Solanu u godinu i po dana? Ajde neko da kaže bilo što. Što se uradilo za odbranu bilo nekog drugog lokaliteta? I vrlo je jednostavno. Vraćam se, ja mislim da je ekološka Crna Gora nešto što je naš globalni unikat, naša globalna lična karta. Mi smo jedina država u svijetu ustavom određena kao ekološka. I ja mislim da nam je to velika komparativna prednost u odnosu na sve države svijeta. Šta mislim da treba da radimo u narednom periodu i kakva treba da nam bude vizija? Mi ne treba da budemo destinacija koja će da prodaje zgrade, apartmane i ono što je neki Dubai style. Zašto? Zašto je u Dubaju takav turizam kod nas drugačiji? Zato što oni nemaju što drugo da ponude ljudima, oni su pustinja. Ja samo poredim to sa Crnom Gorom. Zašto ljudi bi uvijek dolazili i danas i za 100 godina i za 200 u Crnoj Gori? Zbog naših prirodnih resursa. Zbog naših prirodnih ljepota. Ja mislim da mi treba da uvežemo privredu, turističku privredu sa našim potencijalima. Da ljudima stavimo kao da su važni point šta treba da obiđu u Crnoj Gori, da bude Crno jezero, Biogradska gora, da Lovćen, Solana, gledanje flamingosa, druge neke stvari koje su Grebaje, druge neke stvari koje su od značaja da ljudi kada dođu u našu državu imaju percepciju zašto smo mi ekološka država. Zato što se sa sjevera može piti voda iz naših rijeka. To je razlika između nas i neke države koja je možda industrijski razvijena. I mi treba tu da radimo svoj brend. Po tome smo mi unikat. Nećemo biti unikat po skyscaperima, po visokim zgradama, po infinity bazenima i tako dalje. Uvijek će postojati neke destinacije koje će to možda da bude ljepše ili veće nego li kod nas. Ljudi kod nas treba da dođu da osjete i mediteranski duh i kuhinju našu perfektnu, ali i čist vazduh i čistu vodu, čiste rijeke, čiste namirnice koje se proizvode na čistoj zemlji. To je ono što stvara unikat u Crnoj Gori. I ja želim samo da kažem da sam neizmjerno zahvalan ljudima kao što je Tomas Weiss, koji je veliki prijatelj Crne Gore i veliki zaljubljenik u Crnu Goru. Zašto? Ne zato što drugi evropski poslanici ili evropski zvaničnici nemaju taj odnos, ali jednostavno mislim da čovjek baš razumije šta su potrebe našeg društva. I dobro je da u ovoj situaciji, vezano i za Veliku plažu i za mnoge druge lokalitete i za ovaj sporazum, mi nismo sami. Šta mi treba da mijenjamo? Mi treba da mijenjamo naše ponašanje, naš odnos prema životnoj sredini. I dalje nam se dešava da na nekim lokalitetima gdje smo bili su sve oko nas je smeće, kese, bačene limenke, papiri, da tako kažem, jedna slika našeg nevaspitanja. I u tom kontekstu moramo da radimo i formalno obrazovanje, i neformalno obrazovanje, i kampanje,
Podržavam Evropsku uniju koja uskoro počinje sa jednom velikom akcijom vezano za podizanje ekološke svijesti u državi. Ali moramo da ovo da ukapiramo da nije usmjereno protiv bilo koga, ni protiv investitora, ni protiv ljudi koji misle da treba nešto da grade i tako dalje. Da jednostavno sve će nam više vrijediti ako mi konvertujemo svoj da razmišlja o zelenim politikama. Sve će da poveća svoju vrijednost. I naše nekretnine, i naši poslovi će biti bolji, i naš život će biti smisleniji, i bit ćemo srećniji. Sami sa sobom ćemo biti srećniji i u odnosima sa drugim. Tako da u tom kontekstu ja mislim da mi viziju ekološke Crne Gore treba da razvijamo na drugačiji, bolji način u narednom periodu i vjerujem da to treba da upotrebimo kao svoju veliku komparativnu prednost u odnosu na druge države. I treća tema koju želim kratko da tretiram, već sam više puta govorio o velikoj inicijativi koju je imala URA Stan za sve. Zašto opet govorim o njoj? Tačno je, mnogi ljudi imaju problem da dođu do svoga stana i do krova nad glavom, ali ne mogu jednostavno da ovdje ne bude malo da tako kažem i kritičan, možda će me neko i pogrešno razumjeti, ali ja ne mogu da ukapiram koliko je vlada Crne Gore smotana ili možda samo bezobrazna. 1,5 dana im nudimo inicijativu da je oni usvoje i da je oni sprovedu i onda je neka se oni hvale sa njom. Stan za sve, gdje bi omogućili građanima koji nemaju svoj krov nad glavom da kupe kvadrat stana po maksimalnoj cijeni od 900 eura. Oni cijelo vrijeme to sabotiraju, nekoliko puta parlamentarna većina odbija ovaj predlog u državnom parlamentu. Rekli su mi ćemo da gradimo Velje brdo. Gdje vam je Velje brdo? Još nisu završili plan. 2026. je faktički na pragu. Čim se završi glavna turistička sezona, kreće ona jesen, nova godina, evo je 26. godina. Vrijeme je onako svakome od nas leti. Sad su rekli, pa znate kako, bila izjava gradonačelnika Podgorice gospodina Mujovića, radit će se Velje brdo, ali fazno kako to bude dozvoljavala infrastruktura. Infrastrukture tamo nema. To što vi pričate, to je toliko nekompetentno i ispod svakog nivoa. Koliko dozvoljava infrastruktura? Infrastruktura na Veljem brdu ne postoji. Niti ima puta, niti ima kanalizacije, niti ima vode, niti ima struje. Teren je vrlo složen, a lično mislim da zbog jednog razloga vezano za vodu ne može da se gradi na tom području ili ne može da se gradi na cijelom tom području. Ali vas to nije interesovalo. Zašto? Zato što ste vi samo iz svoje političke frustracije htjeli da kažete ne, mi nismo za vaš projekat Stan za sve, nego mi imamo naš koji ne može da se realizuje, ali ćemo slagati ljude i uzeti im glasove. Eto da pojednostavim šta je bila poenta cijele priče. Sad ste rekli, evo da vidimo kako ćete graditi fazno. Da vidimo kako ćete graditi fazno. Da bi demantovali sami sebe, pošli su korak napred i onda je vlada dala saopštenje u kome je rekla da kreće izrada zakonskog rješenja kako ljudi dođu lakše do stana. Gdje su prepisali sve faktički ovo Stan za sve, samo nisu htjeli da kažu da je ovo inicijativa URE. Ali pošto su, kao što sam rekao, smotani, ja mislim da oni ni takvo zakonsko rješenje neće znati da afirmišu. Ako budu uradili stvari kao što smo mi uradili, ja obećavam javno da ćemo mi to da podržimo. Ali bez, da tako kažem, da ne izmisle opet neki marifetluk da nekoga nešto prevare ili da nekome namjeste nešto. Imamo zakonsko rješenje, evo čekat ćemo njima da daju oni njihovo i mi ćemo imati situaciju. Samo zbog podstanara i zbog svih građana koji čekaju krov nad glavom, da kažem, da smo ovo usvojili početkom 2024. godine, mi bi imali situaciju da već možda naredne godine imamo prve ključeve koji bi se podijelili građanima. Kad gubimo vrijeme sad i da usvojimo to rješenje, ne možemo da ga realizujemo, da tako kažem, ne može realizacija, treba će 2-3 godine za realizaciju. Eto,
Toliko o razmišljanju o javnom interesu. Ali nema veze, što god je, nije važno ko smišlja ideje, važno je da se oni realizuje. Na kraju svi smo ovdje zbog građana i ja mislim da treba da se, što ja uvijek ponavljam, takmičimo u dobru. Ako je neka naša ideja dominantna, neka je prihvate, ako je neka njihova bolja, mi ćemo je prihvatiti, što se kaže objeručke, ali dajte nešto da uradimo za ljude koji ne mogu da plate kvadrat stana u Podgorici 2000 eura, na Primorje isto vrlo slična cijena, a nešto je manji cijena kvadrata na sjeveru države. Dajte da se okrenemo socijalnoj komponenti. Ne možemo i postoji drugi način da postanemo narod bez zemlje. Ako se sve budu naselili drugi ljudi iz drugih država protiv kojih nemam ništa zaista, ali ako mi ne brinemo o svom domicilnom stanovništvu, o našim građanima, o naših 625.000 ljudi, pa onda stvarno ne zaslužujemo ovakvu zemlju. Eto, i samo je moj apel da se okrenemo i više brinemo za njih. Sada prelazim na pitanja. Neke sam selektovao, ima ih i dosta. Pa eto, da budem što se kaže, da probam da budem brz. Mr. No pita, poštovani Dritane, kakva je budućnost građanske Crne Gore? Ako po istraživanjima godinama unazad postoji velika etnička distanca između pripadnika različitih naroda i ako se svakodnevno iznova dijelimo po pitanjima koja su davno riješena i drugim državama. Da skratim, duga je kakva je politička budućnost građanskog koncepta države ako su nominalno građanske partije prilično kompromitovane, od kojih su neke više nacionalne nego građanske? Da li očekujete objedinjavanje dokazanih progresivnih pojedinaca i intelektualaca koji bi na sljedećim izborima mogli da budu alternativa za postojeće stanje? Da li vidite URU kao predvodnika tog procesa? Dakle, pitanje vezano za građansku Crnu Goru, kako je vidim, 2023. godine je bila po meni kulminacija građanske Crne Gore nakon 30 i nešto godina višestranjačnoj našoj državi i sada je ta, da tako kažem, ona je u slobodnom padu. Sad ja da vam kažem, pa trebali smo drugčije da podijelimo karte 2023. Možda bi neko rekao, pa jeste, nije. To je to. Mi smo tad imali veliku priliku, desili su se predsjednički izbori, dobili smo tada građanskog kandidata kao pobjednika, desili su se parlamentarni izbori, bila je to izuzetna prilika i za objedinjavanje građanskih snaga, da tako kažem, da se ta dva ekstrema nekako potisnu. Sad se desio kontraproces. Kada sam upozoravao da će to da se desi, zato što ljudi koji navodno se predstavljaju kao građanski nisu građanski, mnogi nisu vjerovali, da nas kritikuju, ne hvale puno URU što se toga tiče, ali kritikuju, govore kako je ovo sad nekompetentno, kako to nije to, kako su sad ovi pod nekako presijom DF-a i tako dalje, normalno, zato što svako radi onoliko koliki mu je kapacitet. I ako neko nije mogao da vidi kapacitete, on nije mogao da donese racionalnu odluku u odnosu na to. Ja lično mislim da sam mogao da prepoznam odavno da će ovi ljudi koji su sad aktuelni da jednostavno potpuno unize građansko biće u Crnoj Gori. I da će nakon toga samo da raste desnica zato što su ljudi kivni na njih, a ne na desnicu. I to je to. Ko vam je jedina partija građanska? Po meni jedino je URA građanska partija u Crnoj Gori. Može da se ljuti ko god želi i vjerovatno će neko reći kontra, ja poštujem svačije mišljenje, jedino je URA istinska građanska partija u Crnoj Gori. Jedina partija koja je imala i snage i dovoljno energije i smjelosti da stane vrlo čvrsto i vrlo odlučno između dva bloka. Ostali su se samo u jednom trenutku prodali, po znacima navoda. I možda i suštinski, ali eto, neka bude po znacima navoda. Samo su se prodali, jednoj ili drugoj strani. To je to. Jedina partija koja vodi građansku priču, koja nije imala problem da, i kad su neke teme od nacionalnog značaja ili su nacionalna identitetska pitanja, ali koja tretiraju pravdu i jednak odnos, bude na toj platformi. To je URA. Stalo je. Evo, vi ste ovdje rekli, neke su više nacionalne. Tako je, pa ne može DPS da vam se prodaje za građansku partiju. Još neke druge partije. A što ne može ni DF? Da budem jasan. PES i demokrate,
Oni su same vezali svoju sudbinu i vidite kad god je neko klimovo pitanje, oni su ili ćute ili su na strani onoga što nije građanska priča. To je to. Pa koliko će proći? Ne znam koliko će proći. Treba da se borimo, ne treba biti na kraj srca. Ja sam vrlo optimističan što se Crne Gore tiče i 2020. su mnogi govorili da se ne mogu desiti promjene, pa su se desile i to tektonske. Ja mislim da će opet se skupiti snaga u Crnoj Gori i energija i da će jednostavno, jer van tog građanskog bića država ne može da ide napred. Ona može da tavori, može da ima status quo, ali ne može da ide napred. Tako da je moj poziv da se skupe svi dobri ljudi, svi građanski orijentisani ljudi i da nekako artikulišu i politički svoju snagu nekad kada za to dođe vrijeme. Stefi pita, zašto ne komentarišeš Bata Carevića? Ne postoji stvar za koju me neko pitao da je nisam komentarisao. Dakle, to je prva stvar. Mnogo puta sam komentarisao Bata Carevića, ne znam šta vam je konkretno pitanje. Ne znam šta je konkretno pitanje, ali ako ga imate, slobodno ga uputite. Ne postoji ako je pitanje, da tako kažem, ok, korektno i vaspitano, na koje ja neću odgovoriti. Dušan Leković pita, cijenjeni gospodine Abazoviću, da li ste ikada bili u jednoj od prirodno najbogatijih oblasti na sjeveru Crne Gore, Vraneškoj dolini, nepravedno i nezasluženo decenijama zapostavljenoj teritoriji od svih prethodnih totalitarnih i autokratskih režima? Kako gledati na buduću inicijativu građana tog mjesta da taj dio postane samostalna i autonomna opština? Dakle, bio sam na Vraneškoj dolini, ne postoji pedalj Crne Gore na koji nijesam bio. Tačno je da neke poznajem bolje, neke poznajem gore. Nemam razloga da vam ne vjerujem da se režim nekorektno odnosio prema Vraneškoj dolini. Nije jedino mjesto u Crnoj Gori prema kojem se nekorektno odnosio. Kad je u pitanju sjever, naročito taj dio je po meni baš imao neki maćehinski odnos prema Crne Gore, prema njima. Zašto? Ne znam, to je toliko se iscrpilo energije i resursa iz te zone, da tako kažem, te regije, a sa druge strane nije se nešto vratilo, tako da niste usamljeni, što bi se reklo, ima i drugih mjesta, ali kako gledam na to da postane samostalna i autonomna opština, znate proceduru za postajanje opštine, mora da postoji elaborat o održivosti, mora se promijeniti zakon o teritorijalnoj organizaciji, nisu stvari koje ne mogu da se urade, ali to sve mora da ima neki smisao. Ako sve to zadovoljava, ja nijesam nikad protiv nečega što su zakonska rješenja, samo lično mislim da mi imamo potpuno ne gledamo na osnovu nekih parametara koji su nam bitni za životni standard građana, nego često emotivno gledamo na neke stvari. Hvala vam dakle na ovom pitanju. Eto, bit će mi čast da možda negdje zajedno sa vama prošetamo Vraneškom dolinom i svom tom zonom koja je sada opština Bijelo Polje, gdje ima zaista sjajnih predjela i na taj način jednostavno iskažemo svoje dodatno interesovanje i poštovanje prema sjeveru Crne Gore, ali i prema opštinama koje trenutno postoje ili koje će možda postojati u nekom narednom periodu. U svakom slučaju, bilo da se radi o Pljevljima, Bijelom Polju, Plavu, Gusinju, Rožajama, Beranama, Andrijevici, ja zaista mislim da treba da imamo bolji, konkretniji, jasniji odgovor države u kontekstu razvoja sjevera, jer postoji evidentna razlika između regija u Crnoj Gori. Rade Murić pita, poštovani gospodine Abazoviću, retorika vam je 1/1. Nažalost, vaša djela ne prate vaše riječi. U mom gradu Budvi imate predstavnike koji su svojim ponašanjem daleko od politike koju predstavljate. Od čovjeka koji je htio da ruši kamenu ploču sa zidina starog grada do korumpiranih ljudi koji otvaraju Umbrella Consulting kompanije. Molim vas, delegirajte dostojne ljude da predstavljaju vašu politiku. Hvala. Gospodine Mudriću, dakle, hvala na ovom nekom lijepom komentaru vezano za mene. Kad je riječ o mojim kolegama u Budvi, ja zaista to ne vidim na taj način. Partije kao partije imaju dosta članova i vjerovatno ima ljudi koji nijesu nekome po volji ili koji možda čak i rade nešto što ne bi trebalo, ali ja mislim da treba da budete malo konkretniji.
nemam zaista predstavu o kakvim se kompanijama radi i ko ih radi. Ako imate nešto konkretno, ja sam tu. Inače, moja djela prate moje riječi i ja sam mnogo ponosan na svoja djela jer su sve bile od riječi. To jednostavno imam obavezu da vam kažem, kako god vi percipirate. I ako postoji nešto što sam saopštio javno, a što se nije desilo ili što nisam uradio, vi slobodno to navedite. Ja bih volio to da čujem. Lako je ljude kritikovati ili im govoriti nešto na ovaj način. Čuo sam ja mnogo toga. Ja sve što sam rekao sam uradio. Sve što sam rekao sam uradio, ako je to bilo moguće da se uradi. Ako ne, to ostaje za period u kome treba nešto da se realizuje. Ovdje najviše mislim za taj organizovani kriminal i borbu koja Crna Gora vodi. A kad je riječ o ljudima u Budvi, ja sam ponosan na njih. Mislim da vi imate puno više ljudi u Budvi koje možete da dovedete u vezu sa nekim aktivnostima koji nisu bili u skladu sa zakonom, puno više u drugim partijama. Neki od njih su čak i procesuirani, ali u svakom slučaju moje poštovanje i za vaše pitanje i za vaš komentar. Udruženje podstanara Crne Gore kaže: gospodine Dritane, iako smo pružili jedini, jasnu i nedvosmislenu podršku vašem projektu Stan za sve, sada nas nazivate tamo nekom grupom građana koja zastupa interese podstanara. Ne znamo šta je vaš cilj, šta želite postići, ali znamo da nakon neuspjelog glasanja u Skupštinu nikad nas više niste kontaktirali. A mi smo nedvosmisleno nastavili i dalje sa našom iskrenom borbom sa vama ili bez vas. Preispitajte svoju iskrenost i posvećenost građanima podstanarima u Crnoj Gori. Dakle, Udruženje podstanara, ja sam čak i član vaše mailing liste, imam veliko poštovanje prema onome što radite, nisam vas nikad nazvao tamo nekom grupom građana, ne znam gdje je to, ne znam ni da sam pričao nekada nešto o vama, ali u svakom slučaju želim da kažem sljedeće. Mi smo vas kontaktirali za zajedničku inicijativu Stan za sve, zato što mislim da je to jedna dobra, emancipatorska, socijalna ideja koja je važna za građane Crne Gore. I moja koleginica je držala redovan kontakt sa vama, kontakt ste prekinuli onog trenutka kad ste se odlučili da se politički angažujete, što je vaše pravo i ja sa tim zaista nemam ništa protiv. Sve što budu zajedničke inicijative u cilju propagiranja i afirmacije ideje Stan za sve ili neke ideje vaše koja ide u kontekst pomoći podstanarima Crne Gore, imate punu podršku. To je to. Eto, kao neko koji je i u vašoj mailing listi, ja redovno dobijam vaše analize i saopštenje i tako dalje, zaista nema ništa lošeg u tome. Zato sam i htio da se izdvoji ovo pitanje, da ne mislite da na bilo koji način hoću nešto da izbjegnem. Kad je riječ o Stanu za sve, već sam govorio kao temu, mislim da je to mnogo važno i da je to superiorna ideja u odnosu na bilo koju ideju koja se do sad čula u Crnoj Gori za pomoć podstanarima i ljudima koji nemaju svoj krov nad glavom. Adriatic Boy pita koliko je u javnosti upoznata o švercu cigareta i da je Velika Britanija poslala svoje ljude na carinu i da oni kontrolišu carinu u Baru. O čemu se radi? Velika Britanija je uvijek imala, odnosno od kad je nova vlast došla 2020. godine, ljude, ona ih je vjerovatno imala i prije, ali mi smo dali veću mogućnost da oni budu, da pomažu nama u otkrivanju šverca, dali su neizmjeran doprinos. Odluke koje smo donosili vezano za zabranu skladištenja donosili smo uz zajedničke ekspertize. Zadovoljan, ja sam bio vrlo zadovoljan saradnji. Ako vi mislite sad na ovaj period od kad nisam ja, da li se tamo nešto dešava, to ne znam. Treba samo da budete malo precizniji, ali Velika Britanija je naša velika podrška u svemu ovome. Voj Salek pita. Priča za Stan je ozbiljna, a baš dobra, ali to izgleda kao fikcija sad. Baš smo ostorska zemlja u mnogome. Ništa nije fikcija. Fikcija je samo kad nas vode ovakvi ljudi koji nemaju ni snage, ni vizije, ni energije da guraju stvari unapred. I to je problem. A svaka inicijativa koja je došla makar iz naše partije, po mom skromnom sudu, je bila ozbiljna. Sjetite se samo antimafija zakona kojeg niko ne pominje.
izrada antimafija zakona, zakona o nelegalnom oduzimanju imovine stečene kriminalom. Evo, od godinu i po dana jedno slovo nisu stavili. Jedno slovo, evo, neka bude da naš nije superioran. Ja tvrdim da je superioran. Zato što da biste vodili državu morate nešto i da znate. Može i ovako da se tavori, ništa nije, ali nema inicijative, nema novih stvari. To je to. Bos pita, gospodine Abazoviću, šta Crna Gora radi da privuče investicije? Ako nastavimo ćeranje investitora, teško nam se piše, od Alabara do Amana. Žarko Radulović vezano za investitor i turizam govori 80% istinu, nažalost. Šta radimo da privučemo investicije? Ništa. Mi uništavamo kredibilitet naše zemlje, uništavamo kredibilitet investitora. Ovo mislim na vladu Crne Gore. Šta ljudi hoće da bi investirali u Crnoj Gori? Hoće da imaju predvidiv ambijent, predvidiv pravni okvir i predvidiv ekonomski okvir. Ni jedno ni drugo nije predvidivo u Crnoj Gori sad. Zamislite vladu koja je povećala porez, dakle PDV na turizam sa 7 na 15%. I ko njima garantuje da sutra neko dođe da investira u turizam, neće povećati sa 15 na 25%. Znači, potpuno nepredvidivo. Ljudi koji ukidaju doprinose za PIO, bez ikakve analize, bez bilo čega, prave ogromne gapove, ogromne rupe u fondu PIO, samim tim i u državnom budžetu. Kako da dođe čovjek tako? Bilo ko je ozbiljan. Ja stvarno ne mogu da vjerujem da je ovaj Alabar nasio na ove ljude iz vlade Crne Gore. Ja ne mogu, nekako mi je teško, čak sam mu to i lično rekao da prihvatim. Da nije shvatio odmah sa kim ima posla. Ako ima neku dozu ozbiljnosti, da neko vama pokloni tako veliku plažu ili buljaricu ili bilo što i da suspenduje sve tendere, sve stvari, još da vam napravi infrastrukturu. Ma nemojte. I mi na taj način se jednostavno pokazujemo kao mnogo neozbiljni i to je ta situacija. Kad je riječ o Amanu, druga je priča. Aman je druga priča. Nemojte da miješate Aman i Adriatic Properties koji je zakupac Svetog Stefana. To su dvije različite stvari. Aman je operater u hotelima visoke kategorije. To je to. Loš ugovor, nepoštovanje ugovora, došli smo u tu situaciju u kojoj smo došli. Inače imamo pad u turizmu, prošle godine 800.000 noćenja. Čuo sam jedan komentar, znate da ja turizam baš volim i kao hobi i da ćemo mi kao partija da pokušamo zajedno sa svima da pravimo program dugoročni Crna Gora 365 ili Montenegro 365 koji se između ostalog će se odnositi na turizam, ali mi moramo da znamo da 2023. je bila najuspješnija godina u crnogorskom turizmu kad su u pitanju prihodi. Mi smo tad zaradili 1,5 milijardu eura. I neko mi kaže, jeste, ali tad su bilo je dosta izbjeglica iz Ukrajine i iz Rusije. Pa šta ima veze? Jesu oni bili mogli da izaberu neku drugu državu, izabrali su da dođu u Crnogoru. I neko mi priča, nema više Rusa. Pa vi ste rekli da smo mi Rusima uveli sankcije, što je istina. Kako je moguće onda da smo doveli Ruse 2023. godine? Ja vam kažem, sve zavisi od odnosa, od kako se država postavi, kako se stvari postave. Kad se stvari postave kako treba, vi efektuirate. Kad se stvari postave naopako, vi ne efektuirate. I to je to. I mi imamo i dalje u ovoj inflaciji koja je globalna, nije vezana samo za Crnu Goru, i dalje imamo 23. kao repernu godinu kad su u pitanju prihodi od turizma. Sad imamo povećanje sive zone, zbog PDV-a povećanje sive zone, ko je to smislio, zaista ne misli dobro turizmu. I imamo nevidljiv marketing, nevidljivo ministarstvo turizma, sve nevidljivo kada je u pitanju država. I onda nam je nekako ili malo krivo ili nekako kad hoćemo da pocijenimo sebe, govorimo pogledajte kako rade komšije, pogledajte kako rade neke druge, pa naravno da rade. Zato što se niko ovako ne odnosi prema stvarima. Mi i tad kad smo pravili rezultate, tražili smo razlog da kažemo da to nije dobar rezultat zbog ovog ili onoga. To je to. Tako da malo treba da se okrenemo sebi. Ovo ne bi komentarisao oko gospodina Radulovića. Ima nekad pogodi, nekad i promaši. Leon pita, bezbjednosti sektor se hvali rezultatima dok smo svjedoci sve više osoba pod dejstvom narkotika za volanom. Hvale se rezultatima, sinoć je bila pucnjava u centru grada.
neka se fale, ne može im niko to zabraniti, ja postavljam samo pitanja koja su potpuno logična i ok i na koje oni imaju odgovore. Recite mi koliko je zaplijenjeno kokaina u prethodnih 1,5 ili 2 godine. I uporedite to sa 22. i 23. i 21. Ja ne čuh. Evo, pratim medije, imam informacije interne, pa ne čuh da je to neka cifra ili neka oko neke zapljene veće. A imam pravo, evo koristim ovaj podcast i ovo vaše pitanje da pitam samo, recite koliko ste zaplijenili kokaina u 2024. godini. Ako imamo ekstremno povećanje konzumacije i po svim parametrima povećanje generalno na nivou Evrope, pa samim tim i šverca preko Južne Amerike. Recite slobodno. A ja ću vam reći što je uradila moja vlada i što sam ja uradio kad sam bio potpredsjednik. I ako ti rezultati mogu da se uporede u bilo čemu, ja sam srećan nikad u životu više da ne pričamo o nijednoj temi. Samo da napomenem, mi smo zaplijenili blizu 2 tone. Recite slobodno, neka kažu podatak koliko je to grama, kilograma, bilo čega, tona. Jednostavno, razlika je samo u volji, a neka se hvale, sve je meni ok. Samo neka se ne hvale ovim stvarima koje ja podržavam, koje radi specijalno državno tužilaštvo i SPO i koji su predmeti iz prethodnog perioda koji su došli sa Skaja. Macem pita, ovo sve stoji i jasno je kao dan i ubistvo Slavoljuba. Treba i ubistvo Gorana Žuguća rasvijetliti. Potpuno saglasan, treba da rasvijetlimo sva ubistva u Crnoj Gori. Sad je trenutno bila priča oko rasvjetljavanju ubistva Duška Jovanovića. Ja lično mislim da bi nas to vodilo do mnogih odgovora i za neke druge slučajeve, ali nemojte da imate dilemu da imam bilo kakvu razliku između rešavanja bilo kojeg slučaja kada je u pitanju bilo koje ubistvo u Crnoj Gori. Dakle, i za Slavoljuba Šekića i za Žugića sve treba rasvijetliti i moja puna podrška moralna, politička, građanska, svim ljudima dobronamjernim, bilo da su iz sektora bezbjednosti, tužilaštva, sudstva, bilo da su novinari koji su vrlo značajnu ulogu igraju ovdje, bilo da su pojedinci koji imaju informacije, svima puno podrška, kogod može da pomogne je dobrodošao. Bogojević Nenad pita, kad očekujete izbore u Ulcinju i čemu se nadate što se URE tiče? Izbore u Ulcinju očekujem početkom naredne godine, kada im je rok. Očekujem da se URA vrati na vlasti. Ako građani Ulcinja misle da u ovih 1,5 dana su nešto dobili sa novim vlastima, svaka čast, ja ne vidim ništa, vidim samo jedan napad koji je bio na pokušaj da se otme velika plaža u Ulcinju, koji se nikad nije desio u ovih 30 godina i tada su ljudi koji trenutno upravljaju opštinom Ulcinj shvatili koliko je značajna URA, pa su je prizvali u pomoć. Mi bi došli u pomoć i da nas nisu prizvali, ali ja nemam ništa protiv da zajednički pokušamo da izguramo svaku dobru stvar za naš grad, bilo da se radi o nekoj odbrani ili bilo da se radi o nečemu konstruktivnom i ja očekujem da građani Ulcinja to prepoznaju. Neću govoriti o konkretnim projektima koji su stali ili koji se ne rade, a koji su trebali da se rade, ali mislim da je ogromna razlika između onoga kada je opštinu upravljao gospodin Omer Bajraktari i sad. Mislim da je razlika enormna. Eto, to je moje mišljenje i ja se nadam da će građani znati to da cijene. Marko pita, da li je biračko tijelo u Crnoj Gori taoc nacionalnih podjela? Jeste. Biračko tijelo u Crnoj Gori je taoc emotivne komponente u politici koju niko nikad nije mogao da otkloni, niti treba da otkloni. Međutim, mi između emotivnog i racionalnog zaista previše dominira emotivno i onda se fatamo za glavu. Mi sad smo imali izbore, ljudi su glasali i sad, što nam je donijela nova vlast, nismo znali da je PES ovakav, nismo znali da je PES onakav, nismo znali da će Andrija Mandić ovo da radi. Da ste samo htjeli racionalno da pogledate, znali biste sve. Samo da niste bili vođeni tim nekim, samo isključivo emotivnom komponentom, nego da ste napravili neku raspodjelu i racionalne, mislim da bi situacija bila
puno drugčija. Pa ovo je zemlja u kojoj je 30 godina vladao DPS. A nije postojalo čovjeka koji nije rekao da su tada, govorim, bili neki lopovi na vlasti. To je to. Eto. Zašto? A zašto? Zato što im brkamo emotivno i racionalno. Često te dvije, nekad su te stvari kompatibilne, ali nekad nisu. I zato ja mislim samo da treba raditi na promovisanju nekih racionalnih politika. Mislim da bi nam to mnogo pomoglo kao društvo. Marijan pita, koliko daleko je Crna Gora od zakona o lustraciji i ko se toga najviše plaši? Baš je daleko, Marijane, ja ne znam da mi neko priprema zakon o lustraciji, tu ima malo problemi sa strancima. Ko se toga plaši? Pa zakona se plaša oni koji su s one strane zakona. Svako ko je ok ili ko zna da nije radio ništa loše prema bilo kome, nijednog zakona se ne može plašiti, osim ako je nešto nakaradno. Tako da, ne znam, mislim da smo baš daleko od ovog zakona. 11 Eleonora pita, da li imamo pravo da govorimo o razvoju turizma dok nemamo riješen problem smeća i kanalizacije? Eleonora, i to su problemi turizma. Mi treba da govorimo o razvoju, o viziji, treba da rešavamo probleme koje se tiču i smeća i kanalizacije. Prije sam govorio o ekološkoj državi. Ekološka država između ostalog podrazumijeva i te prirodne ljepote, ali podrazumijeva i jednu promjenu svijesti, unapređenja svijesti, emancipovanja stanovništva vezano za ono što mi kao ljudi proizvodimo. Dakle, ne ono što su sad neka globalna zagađenja i tako dalje, nego ono što mi ovdje na lokalu proizvodimo. Kad je riječ o kanalizaciji, znam da na Primorju ima mnogih projekata koji to pokušavaju sad da riješe. To se radi sa međunarodnim partnerima. Eto, imamo ovaj problem sa kolektorom u Podgorici, ne znam šta će na kraju biti ishod, ali to su stvari koje definitivno moraju da se riješe u narednom periodu. Treba više da govorimo o ovim stvarima, pa ćemo nalaziti i rješenja. Jelena Rad pita, je li Crna Gora danas manje korumpirana? Pa ovo pitanje ne znam da odgovorim zato što ne znam na koji period mislite. Ja mislim da je Crna Gora mnogo manje korumpirana u odnosu na period prije 2020. godine, mnogo manje korumpirana, ali mislim da je Crna Gora više korumpirana u periodu 24-25. nego što je bila u periodu 21, 22 i 23. Ja mislim da je 44. vlada vratila korupciju. Ne na onom nivou od prije 2020. ali da je vratila korupciju. I malu i veliku korupciju. I dosta ljudi iz sfere privrede, dosta ljudi s kojima imam neke kontakte govore da sad sa ovom novom administracijom jednostavno sve možete da riješite za pare. To je to. Zašto? Došli su ljudi koji su gladni. Oni su sad vidjeli tu sad. I oni sad je ono lešinarenje, rastrgni, jer ne znamo koliko će ovo da traje. Hoće li da traje još godinu, još 6 mjeseci, još 2, rastrgni, uzmi sve što može da se... Šta da radimo? Oči gladne, duše sitne. Najbolji stih otpjevan u jednoj pjesmi koja se posvetila jednom političkom lideru sadašnje većine. Oči gladne, duše sitne. Eto, to je to. Ovo je pitanje sada koje je ovako možda i za kraj. Ko će pobjediti u finalu Lige šampiona? Sutra je veliki dan za svakog Interistu. Mi ćemo i u dobru i u zlu, uvijek smo uz klub i ja se nadam da ćemo se sutra večer radovati, ali ja zaista očekujem jednu tešku utakmicu koja će do zadnjeg momenta biti zanimljiva i ne vjerujem da će se baš tek tako riješiti. Mislim da će do zadnjeg minuta se neće znati pobjednik. Ali u svakom slučaju mi koji smo za Inter očekujemo da sutra imamo jedan veliki i značajni dan u našim navijačkim životima. I za kraj, dakle, želim vam ugodan vikend, želim vam da uživate bilo na Primorju, bilo na sjeveru države i da u jednoj dobroj energiji sačekate narednu radnu sedmicu. Svi moramo da se založimo da Crna Gora bude bolja, bude pravednija i bude uspješnija. Ostajem optimista da ćemo zajedno uspjeti u toj misiji. Hvala, živjeli i vidimo se naredni petak.